Edini cilj mi je bil, da postanem najboljši odbojkar, da postanem boljši od enega brata, boljši od drugega brata, boljši od Atana in to je bil moj fokus, moj cilj. The energy they put in the court. Every day. Boxing gloves are on here. Rekel, pusti ga primero. Ni čas. Ko sem pristal, sem vedel, da nadaljevati ne bom mogel. A je to znak, da ti ne greš na olimpijado? Zato, kar si garal 20 let? Potrebujejo nekoga, ki je večji od njih. Ali igramo kot ekipa, ali pa on odstopi od položaja selektorja slovenske reprezentance in se znajdete sami, če ste pametni in zreli dovolj. And because I'm fucking crazy at this, you don't know exactly how I am. I take the first bus and I'm not coming back. 4 zaključne žoge za zmago Slovenije. Žoga je v avtu. Avti so na igrišču. A sem ti rekel. Wow, crazy. Ma crazy, Crazy.